Om Swastiastu, punapi gatre ale-ale makasami. Rainane mangkin titiang jagin latarang indik pari basa Bali. Nah, materinya nih wantah pari basa Bali sane wenten ring lagu pop Bali. Ke jagi ngerareh peparikan mewah wewangsalan. Mangda sida keuningin wastan tiang I Gusti Ngurah Heri Mulyaartana yang dados guru bahasa Bali ring SMP Negeri 1 Atap 3 Sukesade. Sane magenah ring Desa Wanegiri. Inggih sane mangkin kelanturang ring video puniki. Napi manten sane jagi ketlatarang. Dan nggih. Sane ka pertama indik artos paribasa Bali. Kaping kalih pahan paribasa Bali punika. Sane jaga iraga pelajain jani dan nggih. Sane ka pertama driki wenten artos wewangsalan. Napi nika wewangsalan. Kaping kalih artos peparikan. Ika pahan paribasa Bali nggih. Kaping 3 iriki nggih indik lagu pop Bali. Nah, di lagu pop Bali. Napi nika lagu pop Bali. Nggih, mangda uning masih alih-alih kita nggih. Nah, penguntatnya Riki imbe peparikan lan wewangsalan ring lagu pop Bali. Imbe nika artinya contoh utawi contoh kenten nggih ring bahasa Indonesia. Nggih dalet mangda nenten suwin lah sanggalah. Yang ngelantur ke manten. Nah, niki tujuan pembelajaran. Nah, niki napi se tujuannya alit-alit melajain paribasa Bali sane wenten ring lagu pop Bali punika kenten nggih. Mangda alih-alih te uning. Nggih. Sane ka pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi paribasa Bali. Nggih. Dalam lagu pop Bali dengan baik dan benar. Nomor 2, peserta didik mampu menganalisis. Nah, niki nyelehin kenten nggih. Paribasa Bali yang terdapat dalam lagu pop Bali dengan tepat. Sane kaping 3, peserta didik mampu menjelaskan paribasa Bali yang terdapat dalam lagu pop Bali dengan baik dan benar. Yang keempat, sane terakhir, peserta didik mampu mendemonstrasikan paribasa Bali yang terdapat dalam lagu pop Bali secara eksplisit. Kenten nggih. Nah nike maka tujuan ahli-ahli tim melajain paribasa Bali sane wenten ring lagu pop Bali nggih. Nah, mangkin iriki jagi ketlatarang napi ke paribasa Bali punika. Paribasa Bali inggih punika basa rinengge, bahasa kias kenten ring bahasa Indonesia nggih. Sane kangen pinake rerasmen karena keindahan utawi bahasa penglengut atau bahasa pemanis kenten nggih. Sahe pasis kranan. Oh, nike guyonan artinya. Rikale membebausan pada saat berkomunikasi raga ditatkala raga ngomong kenten nggih. Miwah menggegonjakan nike mecande dados nih. Nah, indik pahan ipun minekadi akeh niki nggih. Wenten plekutus. Nah, niki plekutus yen bahasa Indonesia ini 18. Wenten sesonggan, sesenggakan, wewangsalan, sloke, miwah selanturipun ngantos wenten tetingkes miwah peparikan. Nanging ane patut sandangi raga mangkin pelajain wantah saneka pertama wewangsalan. Sane kaping kalih peparikan kenten nggih mari jebos raga panguning masih niki napi artos wewangsalan napi artos peparikan punika ngiring mangkin
irage piar sayang nggih. Nah, teges wewangsalan. Apa sih nike wewangsalan? Wewangsalan punika pada sekadi tamsil ring bahasa Indonesia. Wewangsalan kruna lingganipun wangsal, sane artinipun lampah. Oleh pengiring an dados wangsalan. Kedui purwayang dados wewangsalan, artinipun lelampahan separipolah kalih kahanan jadme sekadi sesimbing sane sade pedas suksmanipun. Nah niki nggih. Makin lantur malih. Wong wangsalan punika kewangun antuk lengkare kalih palet utawi carik. Lengkare sane rinan sekadi sampiran. Indik daging kehiwan nggih. Sang pengucap kewanten kantun makubde utawi ilid suksmanipun. Lengkarane sane pungkuran punika daging sujati. Sane nerangang suksmanipun tur mawi rame kalih matpurwe kanthi utawi bersajak kenten nggih. Artine niki alih-alih jagi melajain wewangsalan niki nggih. Dua kalimat. Yang pertama nike sampiran, yang terakhir yang kedua nike arti daripada sampiran tersebut kenten nike yening singkatan ring bahasa Indonesia kenten nggih. Ngelantur mangkin napi si teges peparikan punike. Peparikan punike pada kadi wewangsalan. Patuh niki orang nggih. Sakewanten binanipun wewangsalan punike wantah kalih palet. Terdiri dari dua kalimat. Kenten nggih. Yening peparikan kewangun antuk petang palet dados apade. Nah, artinya dibagi menjadi 4 rike nggih. Taler mawirame yening saihang ring kesusastraan Indonesia minab sekadi pantun. Nah, patuh sekadi pantun nggih lalit nggih. Peparikan krunelingganipun parik, artine awi utawi karang. Oleh pengarang an dados parikan, kedui purwayang dados peparikan, artinipun awi-awian utawi rerag-ragan kenten nggih. Nah, mangda alite mangda tinglas niki pang jelas kenten nggih. Makin jagi keijen contohipun nggih. Niki. Imbe wewangsalan lan peparikan. Contoh kenten nggih. Wewangsalan, nah niki contohnya. Asep menyan majegau. Nya nawangnya artine nih. Ada alit sirauning. Artine wantah nakep lengar aji kau. Nah niki dadue nggih. Ane pertama niki berupa sambiran, ane kaping kalih niki artos nih artinya kenten nggih. Asep menyan majegau artine nakep lengar aji kau. Nomor 2. Hidup kedele mati kacang. Tapi kira-kira artinya niki. Hidup jele mati sayang. Nah niki biasanya ane nu sedeng kasmaran, ane nu medemenan pasti mesuang wewangsalan cari niki ya kenten nggih alit nggih. Lanturang mangkin ring contoh peparikan. Becurik mau basa manis, bungkung pendok sedang ditujuh. Bajang cerik kenyongne manis, selat tembok mekite nyujuh. Nah niki binane nggih. Binane wewangsalan nike wenten kalih. Nah niki kalih. Nomor 1 jak nomor 2 kalih-kalih niki.
Yening peparikane ke wenten papat kinten nggih. Papat. Dah dua niki sampirane, nomor 1 jak 2 sampiran. Nomor 3 jak nomor 4 niki artine kinten. Nggih, mangkin ampun pedas nggih alit-alit nggih. Nggih, mangkin tiang lanturang niki. Ring, tapi mangkin pembahasannya indek lagu pop Bali. Nah, kenapa ke lagu pop Bali niki mangkin ampun keselehin. Enten nggih, santukan api. Nah, niki artos nih. Arti lagu pop Bali punika. Lagu pop Bali inggih punika wantah seni suara kesusastraan Bali anyar sane ketembangan tur nganggen basa Bali. Saking soroh nyane, lagu pop Bali punika ngeranjing soroh puisi Bali anyar sane ketembangan sejeroning penglimbak yani. Lagu pop Bali punika taler wenten sane ngangge bebaosan. Bahasa siosan gitu nggih, saking bahasa Bali. Sekadi bahasa Melayu, bahasa Jawa lan bahasa Indonesia miwah bahasa Inggris gitu nggih. Punika sangkaning kewentenan nyane ring abgumine mangkin ring sejeroning penglimbak bahasa Bali. Nah, niki dadosne perkembangan zaman seperti sekarang enten nggih. Dadosne ada alite pangsingmet belajar bahasa Bali, ada lagu pop Bali makite masih raga megending enten nggih. Cara anak jani karaoke misi OAOE gitu nika nggih. Nah, sekali nika lihat nggih lagu pop Bali punika. Contoh lagu pop Bali sane nganggen. Nah, peparikan miwah wangsalan sanika pertama niki minabang pun ketah nggih pun uning ali-alite dek ulik penyanyi nih. Nggih. Masane memurde baju anyar. Bapak ampun share link nih niki mangda ali-alite mebalih gending nih dek ulik ane majudul baju anyar. Sane kaping kalih wenten masih niki anak Agung Rakesidan. Nah, judulnya sing man susuk. Taler Bapak nggih. Ampun icen adik-adik teh link nih. Mangde miar sayang. Kinten nggih. Kadi niki. Sampun boleh niki ke pebalih tur kepirengang. Asanange di janan ye peparikane utawi wewangsalane ngoyong sampun. Nggih, yen ning sampun mari jebos kinten nang sareng Pak Guru nggih. Nggih. Seseme wantah sapunika penlataran saking tiang minambang wenten atur-atur tiang penlataran tiang dereng tinglas malah jebos jagi ketelatarang malih oleh Bapak Guru Dru ini. Nggih wantah sapunika sinep tiang antuk parame santi. Om Santi 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 Om Suksema.